Kulumak Lishabil Esiliqa kwa Jesucristo Jois Ibaom San Lucas. Sablikutana an kooli Jesus chitihok sa shpensul ut kishnumsi chishunile okkin yo chitihok chirulios. Akikutanok kishbokeb lishtzolom kishsikru kaplahus ashyankeb ut apostol kishkechok shkawai. Lach Simon ach Pedro chik kishkechok shkawa ut lach Andrés liritzin lach Santiago ut lach Juan lach Felipe ut lach Bartolomé lach Mateo ut lach Tomás lach Santiago lach Alfeo ut lach Simón licelote achquin a llamare la Judas rala lach Santiago ut lach Judas Iscariote aliki balakin kreli Jesús roshpeneb a nakikube chakli Jesús tohalak kishaklik sa huni na akher ta'aru barkui na baleb lishsolom ut shikileb litenamit chale nakep chak sa chishunil Judea Jerusalén ut chireli palau retiro ut Sidón que gulak shirab inkili Jesús hoquirenak te irtasiq rikin nishtahileb ut takwasim ileb shban litzach nach musiqeh nikek irak akui chishunil tenamit na keshsik charah runak te cheli Jesús shban na el chak rikin hulni kwankilal dinashkirtasi chishunileb Ratin likakwa